Почетокот беше многу тешко. Значи, во 21 век се бањавме со шишиња, топлевме вода на сонце, или се снаоѓавме по блиските села кои каде имаше, градот се испразни целосно, со вода со шишиња се одржуваа лична хигиена луѓето. За готвење исто така, одевме на блиските чешми, кај што знаеме дека има чиста вода, полневме и со таа вода што стои во флаширана пластична амбалажа, готвевме секојдневно. Ние како здружение се потрудивме да ја доставиме водата директно до домовите. Значи ни беше многу важно да луѓето што се изнемоштени сами, кои што немаат поддршка, да ја однесеме директно на 5-6 кат во зграда или во места населени кои што се малце во рурален крајот дел од градот. Si nuk ndjehemi të jo të disponuar, domethënë të ridhnuar, nga se domethënë kjo është shekulli 21 dhe të ndodhe kjo në Gostivar, kjo është të çudi. Për arsye se burimi pikufurnizohet prej vrutoku, domethënë Gostivari me ujë, ai është ujë i lehtë, ujë i pirshëm. Për arsye se ky ujë që e kemi përdorur ne ka qenë uji më i mirë ndoshta edhe në Maqedoni. Apo në këtë pikpamje, domethënë ta bëjë qenia e gjallë njerëzore në çfarë mënyre se di, kjo është katastrofë. Analizat e fundit kanë treguar se në aspektin mikrobiologjik uji është cilësor dhe vret vetëm sasia e klorit të tretur në ujë që ka qenë para disa ditëve në nivele më të larta për shkak të metodës të dezinfektimit. Ndërsa 3 matjet e fundit që janë bërë pikërisht për matjen e sasisë së klorit në ujë kanë dalë të mira dhe parametrat tregojnë se klori i tretur në ujë është në sasit e lejuara sipas standardeve. Парадоксот е многу чуден. Ние пиеме најздравата вода, најчистата вода, но немаме ни филтер станица, а со ширењето на градот имаме и недостиг на доволно количество во чешмите. Сето тоа заедно придонесува да имаме и нездрава вода, а и да се соочиме со тие проблеми и да ги имаме тие проблеми што се сега. Мора да се дозавршат оние проекти што се веќе започнати и конечно да имаме доволен притисок и да кажеме дека Гостивар конечно ќе има филтер станица.